mukyala wembaga nafuna akamweno afunvuwe enkoba ise bantu oyo nimwe ne busoga erimu ebirungi kasitabawo obusoga buteeka ife abaana tufenka bwamerezera kitubuuza okwonongera kole mwene yakola ensi n'eggulu mwene buyinza twena tulina omusinzanga kodi tozira bulamu oli mu lwambi tumwesiga tuwanguzenga tumugemye buli kyalema n'oyo asobola oyo baba waife n'omunyweza ali mulala alina obuyinza kyabe ekyokola okuba nga oli ku YY Media owe bali kutugobera ng'ombona mboozi ife ku YouTube bami kitwizamu amaani yasaba yakabaka ali kusubscribe to go ahead and subscribe. Don't just stop at watching wabula tubasaba to go ahead and subscribe, like and share our videos. Nze yazidi olisigira owaife Busido Mikado olunaku olwaleero ndize kwenu mudisi yebugweri okujja okuluuta ku mukaire oba oliawo yetwabaleetera nga yali mu mbeera mbi oluvannyuma olw'abantu abataategereka okumuluma mu nnumba ye ne bamusobyako. Omukaire ono ni Sitamiri Kafuko nga bwe mwabona mu mboozi gitire nga tubalaga about eyeego mu bisaana ddala bya lockdown eri omusaada oba oliawo twavaano nga akaali kutegerekeka yajja mu nnumba ye essaawa nga mukaaga gwa bwire yasindika ekigi yagwa mule omukaire mwe yali yamusobyako wabula nga kino kyamuviiramu obulwaire era twakoma okubagano ng'omukaire ntasobola kutambula nga yayena ebitundu ebyekyama babyonoona nga yazimbazimba yayena ng'ebigere nkobe nti era yajja kunimu idwaliro oluvannyuma olw'okumuyuza kuba eyamugema yakozesa amaanyi mangi era mwidukira bulungi nti twalida ku bantu amuleetera ku buyambi twamuwako ku akasente ketwafuna okuva mu bamuzakisa ajje ku mwidwaliro oluvannyuma okuba nti bamuyuza wabula obwidwa ndabi bwali nga tibumala bulungi yali nga atandise okuvundira mu nnumba. So tuyizeeku kwano tubone ku mbeera ey'omukyalo ono eryetya oba oliawo n'okutukobera oba oliawo ku musango gwe gwakomawa. Wabula tukayikweyongerayo nga wembako yakali kusubscribing, please go ahead and subscribe. Ekinsanusiisa nga nakatuuka gano omukaire mwagaine nga ajire kwa wakwivwa aisusa balieta isusa emboga mutere na isusa ya lino aivale iferino eryaliwo okuvaira na ireryo. So abera ajire kuiwako bambi etumwagene nga alikubunia kuva ayenga impression yanaze mukusooka ebere yaisano era tumubwire nga atambula ku bulungi. So kiraga nti alikujja nga akuba kumatu ogerenga n'embeera gye twamulekamu. So nga YY Media obambi nga wena bakoba nti tujja twafollowing abantu baife tutubaleka buleke keesi eno twagitandikako atugire nga tuyambako omukyalo ono n'obuyambi wetugire nga tufuna bamuzakisa era twidye oba oliawo after eya kubona embeera ya Sitamiri Kafuko eryeta ajja kutuwairako. So mutweyungeku nga tunumirwe emboozi ya Sitamiri Kafuko nga wembakubye ndi yazidi olisigira owe Busido Mikado abakali kusubscribe, please go ahead and subscribe, like and share our videos. Nga wembakubye tulina omukaire Sitamiri twamuleka wano nga embeera teyali nnungi oluvannyuma olw'omusaada twava wano nga akaali kugemebwa era nga tutumwidi eyingira mu nnumba y'obwire yamusobyako ekirindi yamuleetera wansi eno pata okudiyuza era twava wano nga atasobola kugemerera maine oba musulo nga wansi wenda bwidda ndabi oba oliawo yali atandise n'okwononeka nga avaamu oba oliawo omwuka ogutali mulungi. Twamuwako obuyambi nga bwe mwabona era ekinsanusiisa nti njira okutuuka wano wabula nga asobola okutambulako era ekinaniiza isano ku munwa oba ku matama mwagene nga ali kunoonya ku iva lyakulya iva lino ery'ekinansi oba iva eisoga. So nakuba nti ati artist awo walungi kuku mami dada obulamu bukoba butya? Buliawo kakugemere obulamu buliawo ayo pulesa nendise.
So tukomereko ku leero nkubona ogirenga okuba ku matu embeera ebaire etya butisaawo eno embeera eriko nnungiku wazira pulesa nandisemu amaiso amatu tigulira bukalamu aye nga mbaire nga ndi bulungi nga nzira taabu ino so twava wano ng'embeera yewali muti yali nnungi era twaleeta ku ssente edda eddagala ndidukira naleetera ssente naadikugemya sente eno dakuyambako danamba najja ku madwaliro nalyaku nagulako ivwa nalya wajja ku mudwaliro wa namakunu so bakwidenda batya buno obulwaire obwakuliku naddala oluvannyuma lw'okugema bandandabanga bankuba mpiso bampa amakerenda nalyanga awo nabaako eidembe nga kiri no mu bunene nga bwikaikanyeko so butisaawa n'embeera y'olimu ng'otwaire ku sukaali manya puresa yonkobye oti amaiso gali kuvaamu towulira bulungi obulamu baire butya saawa eno butisaawa nokasobola okutambulatambula ku kyalo kuno kwala twakulekale nga tasobola kutambula ni munumba bakusulanga busitule iduka naye gana omusaada ano namukuba nti donambeko ositula omukaire okaidukira ngaire nkwagende nga wetambuza so ng'otwaire kwaje wazirako ku kyalo nkaali kutambulirako wazira ntambulira kukutuuka mu sentagale ngambaire njiire kugula mafuta kyonka aja ekyalo mbe tekijjaku niga noba kola kaji inatuukako bukya ndwala awo nakoma mba bwagano wange so nekyo omukaire kinsanusa wenkwagana nti butisaawa noliko ku mumbeera ennungi embeera enakulekamu yali eriza maziga wona wajja obona nga bakusitula busitule nga tokasobola kutambula yali mbi nga bansitula tisobola kutambula tisobola kukola ki banaaza ku bunaazi bajanga baniga abagala aye empeera ano andi kubukalamu butisaawa nosobola okwenaaza naaba nsitula mwena akadomolo naja nanaaba naira navaala okay so nga tukali kweyongerayo wena okubaza ndi musanufu webaza abakuwa obuyambi bule akasente akaidagala n'emmere obebaze era bakubira oti butisaawa n'embeera eri ku bulungirungi era beebale ino kunza ndaba akasente ke bampa era kankolaku beebalire irala beebale ino era kati ndi bukalamu tiri bubi ino nga bwe nali nebaza nti mwebale bakama bange era nasiima era buti nsiimye omukaire tusaba naawe tukobere twaleka ng'omusango gwo poliisi ekanoonya omusaada yeida munumba muno nakugema nakusobyaku ekyakuviiramu okulwala ebintu bino byatuukawa ensonga ddo ed'okugema poliisi diyeeda wano nekuba ebifaani nekutolako akapaleko kebakugemeraku lugoye lufaanana lutyo kale tabonekanga na buti nzira bwenkoba nti oba nono byakomaawo ninakola nti menze nakola ntya byakomaawo werayo ku poliisi be nze nga nina omuntu ayirayo e poliisi nga nzira ndi awo ntyo ate abapoliisi baida ku wano abapoliisi okubwako olulwo baida kibairanga okutolaku iwe bwewaida okunduutaku kabiri neidi okunduutaku kibairanga ezira ekyo era ono neyakugema tuwawiraku ku luvuuvuuma olwalala kutya kuno nti yandi bweba mwana wa gundi oba musaada gundi tuwabiwiraku byo bino mbe kyabiwuliraku byakomaawo bityo so iwe ng'omuntu yebagema ne batuusaako okukaka oba ogwa buliisa maani mu mutima gwe wakyesoniwa oba kikakuluma mule nabyesonia kubanga nzira muntu yenkoba nti anonekereza ye mwaganira oba yalumuka oba yalaga gatidi
kale kinva nabyesonera nti banange imwe abanda ndaba mwebale ino mwebalire irala watandaganga olugendo bwoiddawo nduutaku nkwebaza ino nti webale ino webalire irala. So kirungi ate ssentebe w'ekyalo ensonga do yali talitegaire kuku edda okugema ab'ekyalo kikyamaaniro yategeera baide awo n'olunaku olwo twaja emayuge ye naakubatizira ye naakuba ati nze tiidikuba timubona. So iwe okuba nti ngoiwe ng'omuntu ofunye bwenkanya ofunye obwenkanya iwe oli mumatifu n'engeri poliisi yagemamu omusango gwo tiyayira kunduutaku oba ati nje nduuteku oba yayenda akasente ate nga akasente ke ninako akamugabwa nti aje byakomawo okuva buyayida tayirangaku wano nga iwe bwokola. Mama so ayo no eyakugema omukaire neyakugema olowooza wabanga bamugemiwe kibonezo kikyoba nti kyomwendeza oti bamuwe ekibonezo kiti? Nze kyakumusibira irala era gaaboneka ekibonerezo kyakumutamu ikomera amane nti ekyo kibi kyeyakola tikyakusaamuku ng'omuntu kino ekikolwa kino kiba akukola ekyalo kikubona kitya? nga bankosa no kino ekikolwa kyebakola ekyokugema buli saawa eno ekyalo kikubona kitya no tekikwogerera bigambo? Mebaloba okwogera boogera abandi baloba kwogera kabiri oyo nani kibaloba kwogera aye ekisinga babivaako bakoba bati omoyena yayenda ki kwenda bugaiga nekyamutuusa ku mukazi oyo ow'emyaka 95 wena okebuuzaamu era nibo twaja emayuge era babikoba ati mutesi bakugendererako ki nti tidinze bana abapoliisi nabakubanga ebyo mudwaliro emayuge nga nabasawo nabalekanga ati bali kwewuunya bampa agakerenda agabulu gagakerenda gaziiza nti oli abanga ole yange wabanga yafuna yali n'akawuuko yakugema era bagampa mangi namira n'agagiiraku gasigalawo makerenda 9 ono munange ono yakoba ati bwobisiiza mwena kutogamira ntya okuvako olwo byakoma. So buti obulamu ng'otwere ku pulesa obwiranga obulamu bweyagala ndiwe kuba naye akasusu akavuiri onirira akavu nga kanirira ndi bulungi ntiri bubino okutolaku omara pulesa yenka ansiba muno mu ntege muno emiziisa n'okunja ku maiso kyonka naye mbaire nga ndi bulungi ku. So ku bya pulesa ebyokwesa bidagala ki? Nze nzira eddagala lyenkozesa oba lya kinansi nti ojaga anoganoga kuwafumba nze be kutola ku bwenoga ebibwe eri okulya ezira bulezi bwenja kunoga. Nena nayogera amazima nga tigakaaga. So twakuleka wano nga era oliwo omulala mu mbeera yewalimu mugalawo eyasigalawo yaidaga mu bulwaire yamala yava wano lwaki butiti wano okabawo wenka kuba ndagenda oliwo wenka gano? Ndiwo zenka nsulamu muno bansulamu n'akagala koyo awo owatali aka nike bampaka nakankuuma obwire kabaawo obwire nti babalegana kanumba waabwe awo naiba aidaga
oyo talyakana mwidukulu wange mwana wa mulenzi nyabampa omukazi neyakoba ti gye okuume ku daada era dda yankuuma yanjiira ku maadhi. So wano tuwakutiisa butisaawe nooba n'omwana oyo kutukola tuti nga twegala saawa imeka saawa 2 nga twegaire otyaki munange omannaku aye kasooka ekyo kikolwa kibeewo tofunayo ku kikoka nga kyona kyona mbe ezira kinkangangaku esaawa endala etuuka n'atyamaku awo mu mulyango munda n'atyamaku awo munange yaigalawo twalya twalambaala kale ezira kikangamwa kiriwo. bino byokufuuwisa timufuluma bwire tufuuwisa mu bavuda ifwe tifuluma era Katonda akansibye okuba ati oba kikusibye okwiduka nafuluma abe ezira so obaako omusabako ku Katonda nsaba Katonda nti ankuuma nsoni ndobe kufuluma bwire tigeza era ezira muntu andeta kwati kafuko oye nakoba nti omuntu gandeta ondetera ki aye ezira ezira bulungi tutenduka bulungi twawuuna enkyolo twabaawo. Okay, so wano mukolesa ki wane obwire okolesa itaala okolesa kasola nkunaanya kataala ye mala nazimya kataala ki katadooba tekali kuki tikaaka nja okutenduka nkazimya wazira gemba n'akatooki ako kenkozezaako ebanga gyokubuna obutaala bwa sola buno benzira nzira otenda kukolesa bya sola nina sente ndigula nzira sente ndigula sola mulala ekitundu liri awo baba leero sente dibuze akawunga konka kali ku sente kamaala kali kuimaka ya kiro liko 226 sente dibuze iwe okola ki kyoyenda sente diboneke menze nkobe ntya ntimba nzira ate bale bakoba ate mebale ebintu binini iwe waida naka akasente ndide n'akasente akanamalisaako mmaana akola ndya kati ndyawo ndyo tukajja amaiso n'emboozi y'omukerestamiri ng'enkumulira n'ebyo twaleka wano ng'embeera tinungi oluvannyuma olw'omusaadaka ali kutegereka okumuyingirira yamutuusa kugwa buli samaani era nga waali kukobera omusaadha ono akaabuze mwaka mulamba poliisi tefunanga suspect ono oba oli awo eyakimutuusaako tukeebuuza yali anoonya ki ku muntu w'emyaka 95 n'omukeere yeena yeebuuza nga wakuba ni mwidwaliro buli muntu yeebuuza yali anoonya ki yali anoonya bugaiga okuleka abakazi abali baabona abadigida abazira ku bantu noera ku daada wange ono eyabyesoniga eyabivaako n'otandika ate okutigomya nkwagene nga ova kuyiva idodo obere kujja kulya idodo naki nabando omwana yangulire akire ya bando aliwo oyo mutabane wolowe bugiri akolanga yo mama ku mataala gano gaigu ni yavuyire yo yavaayo dozi yaira tidi kabiri bali kubakyukiza muno ne yandeeteireku yali sibando kirimeka ataba kiro 2 me kiro 2 dikutwaza paka libona wayamba omuntu omuga kiro 2 yangulira n'akasabuni ne ku busukali kirungi deni waba yakugulira n'akasabuni ne ku sukali so obalero kujja kugoya mwene ngoya mwene menani angoyera mwene nze mfumba ogoyera wa mwifumbiro muno mulumba lwaki togoyera mwifumbiro ebyo tafaali gangweku yona yakola yagengeremeka ifumbiro yenda kugwa era kugwa
nige nfuna amatooke mwene empaata nasandika nafumba nayigula nalya twalya n'omwana waitu onakukuuma ate oli muwala wowe bugiri ate ayiraku wano anakweda abaire mulwaire nga tasobola kwirako oweno neyayida ku gano yena nga ajako yere nina yena ekisega oyayida ayoyo yena obulwaire era baali bamwibye ku omwana wa mugala we bamubonera namutumba busiki. Okay, so me lwaki tibakuterekeza omugala wo luno lwaki yakutere nga kali kulwa lwaki tiyakuterekeza kajokoni yako kafumbirako galikola alitereza ngafunyemu anti iba yena yalwala polesa alyaga atyo tavaga ku ntebe gane wa mulongo gano yena ekizibu kyena ali nakyo yaba nekyange yaba nekyayini n'ekisega mukazi yena afiiremu amaiso nga mwani naze bwe yafaamu amaiso yena bino ebizibu byatwidirira ebizibu byatwidirira bizibu byafuka ebizibu ebyokufaamu amaiso mwani naze yalwala yafaamu amaiso mwene yena ayirangaku yalwala bulwaire yafa nga mutulu yafiira ku myaka emeka oyo ya yali aweze 10 nga muntu aliku n'abaana abaliku abaana so iwe baga 95 so kwa yali aweze 10 omukazi we yena yalwala yena amaiso gafuire tobona so buti yemere kutwaza pakali emere eyo bakuweire nga kire ibedi kutwaza pakali odiri yako pakali entwazaku manyola kati nyola katono ampazako kwena ko editaji ningi gati awo yawawo n'abaawo tokyusamu mboye n'idodo mva kwagala lino obupindi bunani bukifudu kiseera ekindi ole mwidukulu wange ampaako kiro ya bando talyaka omuki kansala owabalema nimwenawo neyo yali eyo ampaako ekulya angulira akawunga kiro yebasala ebivwa yampa ebyenda naliirako mukindaagi akuwa wabinda takuwa kunyama lwaki omuntu akuwa ebyenda byokutunda batwala mu katale eyasalira eyo namakulu yasalira Luisi yasalira kwawo enyama yaja so buti okuwa ebyenda enyama tojenda njenda yo munata aba akugaire eyo olwana aloba ona mukoba oti lwaki olumpa ebyenda bijirawo abatukoba toba oyenda okuwa omuntu kyosinga kwenda yeno omuntu ekyo oba omuwe lwaki akuwa ebijjo okudibaate katumuge bino ensobola litaniokera kwonali bagana okusala ku nyama ku bino ngate bali kutwala mu katale akuwe kwawo bakabango ezera mu nyama osinga kuwomera kitondo ki enyama yona njirya lampa n'ebigodo eyo ebigodo tienda onze tibanimba nkuba mbuyona yona buti ebigodo tibiba ku nyama ebigodo betiendera ilala menga nani abihiya tiendera ilala so mumbeere netubairemu nga buli muna Uganda alikulira ebintu bininie emero oyogeire ku sabuni sukali ngotuleko obukiro bwo bakuleetera obubiri iwana embeere y'okulya eryetya wano kumbeere neriwo nti buli muna Uganda alikulira nga iwe mbawo mamba nakola ntya kyawole kyakugaire ekitono olya webaza ati amana webale abatakwimye kabiri ekituuka ekiseera ekindi kabiri yakwongera
bamuzakisa bano bana ab'okukyalo n'abooluganda abantu bange owe kukyalagana kukugahiya ng'akuwa atya ng'omuntu we abantu bange ddala oyo mwene oyo kansala so ndowooza nti oluusi omuntu wabita wano w'ekyalo ng'ali ku nobubooli asobola okuwakuwerera mufungo wazira n'oyo azaala oyo abaire gano omukazi oli oyo muntu wange kyokka ankolako ti muntu wange basenga bagulaawo haji yabaguzaawo aye munandandaba kumere ampa ababere bamuleetera oba kasabuuni oba sukaali ampaako akatundu yampaako n'akasukaali nanwa emmere ampa okutoolako ebiseera bino emmere nti eri kukendeera aye abandi mbwene kwano waka obuduuma buno niwe mwene walima omukaseeka neyalima muno yasimba ebidandaali n'imwogo oyo yasimba awo ku miyando mpera ano duuma oyo baali batandise okumwiba n'okumukokola twamuwanika twamulungula so yamukuwa yampa ati mulamu kolojo bakuseekeze olye ati bwota lya kyada nze tilya kyada okay dada tuwulire era embeera yona tinungi aye katonda awo omukisa abo ne bakuwa ndidira eda kwongera okuba oba oli awo bakugabirire bayongere okuwa bakukuume paka n'ensonga lwaki tuyidde okuluutako tubona embeera yeeri etya embeera yeeri etya kuba abantu baife abakuyambako olwo babeere benda kutegeera butusitamirye ali atya nga tumutuleeterako oku netumubonako oku nakuba nti no kanjeeyo okuku era mbe tirowooza nti nsobola okwagaana mbe nakuleka muyalimbi mbe ndi nti omukyalo ono akaaliwo ekinsanusiisa okujja okola ati nga mbona waigule naibanga akuba ati ali kubangawo paka lwenkwaga ina eyo emiyandu era obona nvaako gano njaako oyo kansala baze wange najayo oku ati ye wasuze otya nti ndiwo yeteerayo ku mirimu gyayo mukere wena otukobere kuku tuwulire abantu bagira ino naddala okwenyigira mu nkola eneriyo y'okufuna esente d'abakaire wabingiramuku ebyesente d'abakaire ebwaya nangiramu wajja kwigombolola weewandisa ja kwigombolola baida batulaalika abaami ati muje mufune sente daima twajja batuga ebiseera bituuse aye emyezi batuga mwezi guleere bakaali kutuga balwire okuba wakasente baba wangakaimeka 7,500 oluvaanyuma lw'ebbanga kiddino sookera irala nga bakajja okutuga basookera irala kutuga nga 2,000 baira ku 10 baira ku 7,500 baira ku 5,000 so kana akasente oluisi nakakuyambako kwagulako emmere n'obufuta ngulanga kwa mafuta nagulako emmere engeri y'enzira matooke ebigogo byafa nagulako akawunga menga diri awo akutwala nga tayenda sente nga tomugaako okuvugana okuva ku boda paka aliwaya kwigombola bakutula kusenemeka mutabane wange mutabane wono weno nantwala tigayo sente nantwala mukwira namugaako akake mugakwimeka mugaako mukatwalo ajagula amafuta okujja n'okwira yaba akutwala ku mutwalo tisimuga kuntwala mugabuge omuga nakusabya mwene iwe otula kuwamuwa ninze mwene muga tansaba yagema yatwala maloba mutabane wange alina kisenene siga ezera
Ko busente buno kaye omuntu kayina yakubongolaku. Atago tajja kukoza gaali. Akoze igaali. Aba ajja kukanika igaali. Nze jasi kubonaku onkobere n'embeera y'olimu. Kansubire nti tokakozesa makerenda. Anzira. Amakerenda nzira. Nti ebirwaire byawona. Mwenige bibaawo mperano mbanzira sente egula. Mbanzira sente egula makerenda. Nti ayi buti bule bwawona bule. Olero bw'okugema bule buti tibwawona. Bwawona. Obwo bwawona. So makerenda buti obwenda ga kipresa. Aga presa n'alusa. N'endwaire denina. Nga ndwaire ki? Presa alusa. Nedinuma. Onkobere ku nekizibu ekyokufukiriza ti bulwaire obwo? Obwo okufukirira obufukirire. Kasita gaida nga nze fuluma kufuka. Onkobye oti tokajja musigiti kuba oba wakati ama gaida. Oba wakati ama nga gaida nga uzwe kuvaamu. Ate ngeri ya presa. Nereeta ebyo ebya okufuka. So tusubira nti tuba tufuniyo obukerenda bwa presa kuno okufuka kusobola okendera munku. Era nja bampima ati eriga igulu. Genderayo bateise. Kabiri obwo yapanga amakerenda gagwerewo ebe panga. Tokolesa ku katunkuma. Iya. Oyo oli awo era amulya. Tiro bakulya katunkuma. Okay, so webaze abakubeerawo mu buzibu mbeera gye walimu kuba nze ndi kugolola abakuyambanga n'akasente n'akabando bebaze baabo nze ndi kuvaawo era beebalire erala nkobye nti Katonda Katonda wange abasaasire abaga ekirowoozo ekirungi beebale ino beebalire erala niiwe watandiganga ge bakuwa wooleeta oluvannyuma waida wanduutaku kabiri oide wanduutaku nsaba busabe nti beebale ino Katonda abasaasire mubeewo. Okay, so abambi abali ku Hawaii Media nga wembaka tujja kuswika wano nenze kuida kuchekinga ku mukairo ono asitamiri kafuko kuba twava wano ngembera yali mutiyali nungi twaida wano nga bamugema mu bisera bya roko down babisebo ngo omwaka nga mulamba musaada ida yamene enumba ya mugwa ku ngali muyenka ida ya mukozesa era ekikolwa kino kyamuvira mu kufuna obulwaire obwa musumbu ino okumala ibanga kuba bamuyuza wanse eno yazimba wabula twatawa amaani bamuwa kwa idagala twafuna akasente yaja babanga bamwidandaba era ndi musalafu nti njiro kutuuka wano nga bambi yeira mu mbeera nga ali wano awona yakola ku ebibye ekyembi ekiriwo nti omusaade yamutuusa ku ekikolwa kino ate bamugemanga era mbutamwidi ndowooza poliisi weyakoma okwidagano era webyakoma mukaira kobye nti oba oliawo kuba nti tiyataamu mu maani ga kasente nakuba nti erayo ku poliisi kuba munaku kyova bona ensonga de tebadifaako ino byabanga bifiiraawo so bituwe biri weeragire ngaakuba ku matu ekyembi nti yamutuusa ku kino bambi tebamugemanga era poliisi ekaali muzula ate nga n'ebintu obudulizi obundi oba omukaire poliisi yajja nabwo kuba yamutwala ku akapale ke kebamugemeramu poliisi yakati kaida kugiyamba ku kinene ino aisa tutwidi kona balo bokwikiza mbe tibayikiza akapale tebakakuwa simpale kali kirinda kyali kirinda byava kuno nikululwe olundi kyali kirinda kyenalimu buti batwale kirinda wali n'ebirinda ebimeka byewasulangamu nasulanga kandi kafupeti mpera n'ekirinda ekyo bwe nazalamuka okufuluma nga ndi kujja ndi kubabuzi nakakola ki nakeerooba ngaye nali nikala kafupeti
ku mubiri. So nakali ku ebyona byone polisi akaitujja ni bino. Mpera no basaba omukyalo oyo. Ati akatwenda akantu akayalimu yangira yatola kaki akalinda ako. Kuba kanajja nakeere wuwe nga nkoze nti yata mukabwera yabaga. Kali kayaka kene. Kayaka da byava kuno. Nsigari yazidi olisikira owefa bisedomu bikado.